Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom. Pini prime jama berta tham tang nilimen mirdam tham chupi. Tang te berta thepi berta anton pen arju panisene. Jiri sojeng kroni palia rongalong siningang song pen mang humeme ahormu kiklo. Nijang Karbi Anglong ke parlu Khironi police station ang kang jiri sojeng kro Nepali rongalong siningang song pen mang humeme ahormu kiklo. Jakong po jikluni phaing koi surini rengko rapli ar nijiri sojeng kro Nepali rongalong siningang song pen mang humeme ahormu idon Nepali hemlong nangkiklo. Bangso ahormu made in Korean pusi pangthekpon. Lapen Khironi police tum berta longdam si ak dimaklong along an umri dampen nona mati Khironi police tumsi chipari dengpon. News report Karbi Anglong Tv9 News. কি বস্তু আছিলে কেইটামান বজাত কি বস্তু পৰিছিলে আমি তো গম নাপাওঁ নহয় স্যাৰ কি বস্তু হয় এইটো কি আছিলে কেনেকা ধৰণৰ পাইছে ইমান গোটা এটা আছিলে বস্তু কি বস্তু হয় যন্ত্ৰ নেকি কিবা মেচিন নেকি কেনেকুৱা আছিল আৰু চোৱা এইটো খুলিটো চোৱা নাই আমাৰ লোকে লগত কিবা আছিল নেকি কেনেকা আহি পৰিছে বেলুন আছিলে লগত বেলুন ভাপকে পৰিছে এইখিনিত পৰিছিল বেলুনটো ফাটি গৈছে ফাটা আছিলে বেলুন ফাটা আছিলে তাৰপিছত বস্তু এটা আছিল বেলুনৰ লগত পেৰাচুট লগত মেৰুৱা আছিলে বস্তুটো কি একো ধৰিব পৰা নাই কিমান মান ডাঙৰ হ'ব নাই ইমান মান সৰু আছিলে গাঁওখনৰ নাম কি আপোনালোকৰ এইটো এনে মাটিখলা জেংকৰ গাঁও আপোনাৰ নাম কি হয় মোৰ নাম ছত্ৰ বাহাদুৰ ৰায় কেইটামান বজাত হৈ পাইছে এনেকুৱা মানে এনেকৈ হ'ব ছাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত Hidipi monti mongarong ang den na turning along auto lapen line truck kachetong. Lason sini phai inkol jakonga cheklo lakhain ko rai siborjan constituency ke paro hidipi monti mongarong ang den na turning along I hearing tang rakpen asok lelen line truck lapen auto kachetong. Lason si truck kate wara bangrong sa kibang juya jok auto phan ki patong I hearing tang rakpen a jok auto ke vek abang lapen kachi thapa tum arenga hukisu lapen arenga hukisu atuma phan tong circuit pen HDP Pharmacy Health Center PHC along anponlo sekelang jia phan duwai lapen trucksman mukhat kadure pen a jok ladake un eloku doctor pen pachini pon Lasipu thodalang letuma phan dipu medical college and hospital DMCH along pachipon tolo lapen dona matke hang kithi ke jang avelang sita kopi ka sonji ke pachini pon thekhilang puta doctor pen pachini pon Lancho takali landline truck katwara bangki ka jia phan bidirilo ponta apora tengpen dilai police atum hodun loksi a truck lapen amoni pen net inang ponlo lapen truck register number WB63B5866 lapen auto register number AL09BC 2547 pusi pangthekpon nono matra katwara banga phan dilai police tumpen arju pombon lang pusi perangke atum ka humridam hot pachinju version pen hempunti Karbi Anglong Tv9 News কি গাড়ী লগত লাগিছিল ট্ৰাকৰ লগত Nili dak teknoloteng mane nili pan apian si kobaran pis sita agari bangke atong chitong ke dak montimung kolong si chitong long lo ken pada ka chitong long bang patong tidang gari bangke andra ko so nagari si achipala halu blu nagari paso agari si patong tidang kilo amat patan pajokom lab lo patong tidang da non bangke patong det pen agari bangke ka tipan si boli lo sita pulis menep cek agari pa Bangon dulu, betul loh. bang truck Bangon lanjur ke? antal anjur lo Keren deh. So nili kaning jeta kisung an pen pajok jipan nili kethe ding tumhan nili tuning ding tum sinake sa sujorong pa sa phan lanli medical ye ma phan phan sila ha facility ada ambulance pen la 24 hours current to pen running water la hai abang dosan ke la mi pari sampai staff Bangun. staff ke bangkri ni bagbi bon bangkri ni bang di sana lagi
Nanti pini abirta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardong.